Asinibingelele babukeli namhlanje ihlelo Young Climber. Namhlanje nambukeli sike sadibuda emasatha amaningi ayakhuluma athi mina ngikhulanga kahle, mina ngashonelwa ngimake, mina kunjani tizathu. Namhlanje nasifuna umuntu lesicabanga ukuthi unato tizathu labeka ngasinika tona sitive understand ukuthi velena akaphumeleli ngoba namhlanje nakutabe ehlelweni kunaphazi malungelo wakaMasuku lijaha lelikhule nagogo likhule ligaya bobhetali lidla nje lokho kudla nawe mhlambe longakuthola lokunye lokuthathwa nje etaleni kude lokutheni kepha lelijala sitabe sikhuluma nalo selibuya eAmerica selikela gibela tindiza lahlala nebatseshe emahotela amakhulu etinzaweni letiphakeme letha sicocela utalibona malifika lana kuthi America beliyakwendani kufikwa njani uma ungumfana wagogo le konke lokho utawuva sisehleli naye phazi malungelo wakaMasuku ehlelweni hlala kanye nathi mbukeli. Phazi mhlambe umuntu akabonga ukuthi ubeka nathi ehlelweni ake nje athi awukumthi fahla umbukeli ukuthi sivile ukuthi ube America bekwendekana America. Kuqala ngathanza ukubonga leli thuba luthi ngibe kanye nawe lana coach ngibongela kumbukele ekhaya ngithemba abaphilile lengakusho ngoba ukuthi kube kuhle sese-America bengike wenda i-biblical leadership ngenda ama pastoral ministry bese sengenda ke nema leadership courses ngoje bengikwenda kakhulu lokho bese ngibuyile ke biblical leadership asesiqale lapha bani labasha they detach success from the Bible ngisho ukuthi umuntu lomusha uyatitshela ukuthi mase uhlulwe impilo ubese sothi wena ubitiwe mase kushothi mhlambe eclassini bongaliboni lelidlalako bese sekudlanga libito so ufuna ukufundzela kufundiswa wena mase sithi siyahlola sikhanza ukuthi hayi limaki kude ungathini wena ngabe wena vele bolibona indlela elidlalako limaki belivela yini noma mhlambe vele nawe ulandela le trend ukuthi limaki mase lifinyele bese kudlanga libito. Well for me bekhona konke kuhamba side by side. Okay. Imagi likhona and naloko inkosi lengithume kona ngichubeka nako kuhamba kanye kude kuthi ngishiyile ngala ngase ngifocusa elibitweni lengakusho futhi kumlomusha ngaba kuthi uNkulunkulu uyayithanda isuccess uthi ke he delights in the prosperity of his children ngalamanye amagama nakuphumelele umfana wakhe uyajabula ngalamanye amagama nawo sesikolweni udimisele pass and futhi ke uchubeka futhi nenkosi ungabese uthi mhlambe sohlulekile esikolweni sengikhathi ke sothi angibuye ngalabitweni no fake amandla esikolweni fake amandla kakhulu nasakhula nje ngikhumbula high school bebathi thina ngoba sika SU bebathi isikhathi lesiningi laba ka SU bafaila but I had to change that trend ukuthi ngibe number 1 eclassini ngiphinza futhi ngichubeke nenkosi ngala so bengikubambe konke ngiphakamana kanye namhla solomtshalo ungasikhomba ini proof noma mhlambe not necessarily ukuthi nali iphepha experience lo muntu uthi ufunzile yini wena mawufunzile ufunzele ini uphasile yini wende ini nje mhlambe ungakeva asisho ukuthi boso ubesuba nelibito but ungakafuni nje kuwe ujule evini bofunzile yini bofunzele ini ufunze kuphi
ukwenza usifaka emcondvweni ukuthi kona siyevutha esikoleni bong number 1 sike saba nabo thishela wathi nami ngibehlula esikoleni ubese uyabuta manje makubehlula yini uyabona ukulokunye umangalo ukuthi utawuba nemuntu mhlambe lo wenda umsebenzi kumbe lo munye uva ngathi bese sothi noma abadali bethu nje cishe songana beba behlule esikoleni bebahamba embili bonke abadali bethu bebahamba embili ngabe kukhona into ngasikhomba kona ukuthi wo mina bengifundzele na kanje kanje. Yes, benilapha kwaLoseni ngenta electrical electronics engineering BEng. Yes, and then ke ngase bengikhona khona ngente engineering. Okay. Sekuthola lethuba lekuthi ngihambe ngiye lena ngathola sponsorship lesinye sekuthi singixe eAmerica ngiyonda le biblical leadership khona. Yaphaseka in engineering ngicela nje ukuthi simane sicacise la kwaphaseka yini. No sekusele umnyaka munye wekugcina. Nemba ngifuna ngibuye ngokucetsise because ngathola sponsorship kwathi was either you take it or leave it. Ngabona ukuthi no angcono ngigijime ngiyele lophinze ngibuye ngicetsise sekusele nje umnyaka munye kuphela sengimtosile wonke lo 4 years wakhona. 4 years cash on delivery ngoba bese sithi lapha esikolweni ngesikhathi sethu ubali wonke umuntu makakuchasisela ukuthi ngasapha kangaka ngarepeata kangaka makusho wahamba nje lo mnye wathi hayi cash on delivery kude mathabela ngode but mhlambe asesingene kutheni umbukele ekhaya mhlambe ikakhulu lomusha umvetile nje sithombe seengineering yini engineering ilula kangakanani likhulu kangakanani mhlambe nawe tibonakaliso thide longathi veta ukuthi kulukhulu kanganga ukuthi bese yeah. Well, engineering ayisiko lula ngeke ngicambe manga. Okay. Nawe uyakhona kufuna ube ngumuntu lo yeli wonke. Unganje ukuthi uyendlula ngakhona. Okay. Udinikele udimisele. Idzinga kakhulu imaths, idzinga kakhulu iphysics. Those are the two kuhamba kanye kanye from year 1 uzofika ekugcineni. Nangabe udadi nje ukuthi lapho awusimbulo strong lo nemandla. I would advise you not to go there. But ke nangabe umfloti nabo lo uyaindimates ngena khona udimisela nakhona futhi nomoya noma nga sometimes ube good high school but ngena khona udimisela ube ngumuntu odimisela akusilula kakhulu but ke iyendeka uyachibeka ugcina uphasile cicile futhi ngifuna nje mhlawumbe singakayi caffeine uke uphinze mhlawumbe angadi lokuthi le preparisha ingcondo yemfunzi kakhulu nje nabala bangena euniversity lokumpreparishela for ngingathi le electric shock lomunye aqhamuke athi ukuthi ubathophile kangwane lomunye aqhamuke athi kusesikoleni sakhe bekaba number 1 angathi ungathini kumpreparishela nje ukuthi qaphela lengakusho ngasiloko kusala nje high school khohle futhi ngakho now ufika euniversity start afresh futhi ungeke nalomcondo ukuthi uyadi isikhathi lesiningi sibabonile labafika baba top 10 but nabafika nje first year kube madima kube likhuni khanze ukuthi uyafaila lomunye futhi athi angafika dead yabona silanda kumadima ashiya lengakusho ngaba uthi ungedi with that mentality come utofunda come udimisele udijele kuzilana ngilosebenta and futhi kudzinga ukuthi usebente le bridge from high school to university ukhanze ukuthi iba inkulu lokuthi bowuphasile unumber 1 akunamsebenzi ngala ufuna udimisele ufunze futhi lalebo lecturer bakhona uthathe kona usebente akulalwa ke futhi ngeke sicambe manga yasijenda yeah kakhulu mbukeli utasi chasisela phazi masibuya ecaffeine ukuthi kaze lo engineering wendiwa ngilabo lapha netipuni letinjani kumbe labatalelwe timotweni letinjani sidakuva ke konke lokumasibuye ecaffeine ukuthi ngabe yena uzongena kubo engineering eAmerica batali babhadara emalini baphi bona stabachawula kumbe banemali eningi utasichasisela konke lokumasibuye ecaffeine kwanyalo hlaka nathi mbukele sasishelele ecaffeine.
Asiphinde sikumukele mbukeli ehlelweni ihlelo Young Climber. Namhlanje na ehlelweni nginaphazi malungelo wakaMasuku. Lijaha leli selisichasisele ukuthi lingene lapha enyuvesi lenda khona iengineering. Lathi lisekhathi nekhathi nenzima lisebenta kwafika belungu bemelika bathi hey odalana sitakujulisa evini lasimakade uthi wathiwa ke take it or leave it laselithi aw asengiye ngithole nalelithuba lekugibela indiza ngiye eMelika la hamba ke la eAmerica la thatha letinye tifundvo khona le tebuholi laseseliyabuya ke siyathemba ukuthi nyalo sewutaba ngumholi mnethu wesiholele naba abantu labasha eveni ngoba abantu labasha bayadzinga kuholelwe emathubeni lancane mhlambe ke asesithi ke phazi naku lana besakhuluma indzaba yokuthi iengineering nje ibidani nekuthi abantu labasha isikhathi esiningi uye athi ukuthi ngale esikolweni sangakibo bekabehlula acabanga ukuthi nasenyuvesi bayabe bakhothama yena lo mnyaka kuthweni top 10 maliphuma liphephanza baligama lakhe beliqala noma lesithathu athi nalapha enyuvesi aqaba ngakuthi hawu kuyabe bidlanga yena futhi yena wayenda neadmits ngabe ungathini kulabantu labaye babatshele ukuthi hayi imath yaka first year ifana neadmits nje yase high school ukukhanzile yini wena lokho what can you say? It is true to a certain extent. Is kukhona vele kwenda ka admits lokukhanzako especially le introduction nje now sifika awukubili khona kakhulu but ke ngathi it's a quarter of what we do even ka first year nje nawufika emfasi lokho sokwenda ka admits lokusho ukuthi you still need to 3/4 domunye still need to work hard kakhulu kunaqala so kwahle wena wendile admits you have an advantage than longa yendi but again you only have a quarter of that ufuna utimisele na ufika futhi ufunze utimisele kule maths yeah shothi kahle wena lo kwendile emvasi be introduce nje kulo first 3 weeks emva kwaloko lokunye sekutabe kusha kuwonke tabe kusha yes nake phazi mhlambe bantu bacabanga ukuthi ufike khona ngoba ekhaya kini indodi ihamba kahle asadi awusifake esithombeni ekhaya kuhamba njani? Well I choose to say ngiyambonga uNkulunkulu la ngibusise ngakho yes akusho ukuthi konke kuhamba kahle baba wamashona 2003 katseni ngikhuliswe ngogogo ke ngimfana nje wagogo lodala baba nguyeke lo ngikhulisile lengihleli naye kuswela ngimncane and ma challenges vele bekavela khona especially nje nakushona 2003 lijaha nje leli lokunibona laqala lapho ukuthengisa amasweet esikolweni kuse libe nemali egibela ngafunza ke nama ke bekakhona angisida nge-school fees uhulumeni abhadala half nama ke naye abhadale half from nakushona baba ethile ngaze ngawucetha form 5 university ke awubhadalelwa nguhulumende vele umlomtsala beka ngeke khona kungibhadalela khona so uhulumende ke ungibhadalela nje school fees sami sonke ngifundiswa nguhulumende nje ngize ngibelala ngikhona khona noma ke sengithola lithuba lekuthi ngihambe ngiye emaveni nakhona kwaba scholarship lesangithatha sangimixa khona yes kendeka umfana lokukhuliswa ngigogo lokhule angathi labanye bayakhuliswa bogogo phela phazi khona la esilungwini athi hayi ngihlale yana gogo lapha eNgwane Park uve ukuthi magama esingisi mina ngikhuliswe ngigogo lapha eDulwich uyabona futhi kunabo rich khona la nabo rich yabo ngabe ukhula kuphi in an environment emakuchoza sekhaya kuhamba njani ngoba siyabona vele na for sure nalendizena umangalanga ukuthi awungimlona lendiza ngoba mhlawumbe vele usuka ngala kule tindzawo tutani nasemadolobheni angibeke nje kanje nangihlala ekhaya nagogo mina nje lengikhule khona irice besidla ngaSunday kuphela nakhona mayikhona lamalanga lamanye awuyathi nje ngihlala balehla kubedali lekufuna ukuthi ngivuke ekseni ngakayi esikolweni ngicale ngilithi ngishiye impuphi right gogo bayangitshela kahle ukuthi na ungagayi utawukhanza ngifaka umbila landishini so ngcono ukuthi ushiye ugayile kunto ukhanza kunelibhalishi
nangibuya ke ngathi ngishaya lo mbito wami gogo nelibhalishi ngithi kushengela ngikule ibhalishi lami ngibhuqe ngifake ishukela ngibeke lapha sithi ke singwangwa ke ngesiswati angadi ke majaha sekhona la wadingo lo but bengisithanza uzawazi lo munye lesingwangwa bas introduce awazi wafike la usithanza khona ngoba wafike lapho khona sosithanza khona but bekuyimpilo lebengiyiphila and nangibuye ekhaya bengibuya maybe abo 5 ngibuye esikolweni bengisebenta kuze kushaye bo 9 so lo ngisebenza ngabo 10 ke ngiyalala nga2 ngiyavuka nginaka isikolo ngiyabe ngabe ngoba bekude lebengakwenza nje ngabo 2 ngiyavuka ngetatisha till 4 phinza futhi liyaqala langa ngicala esigayweni ngibasile stofu lapha ngibekile manje egeza ngalana ngiyagaya nangiphuma lapho ke ngabo 6 ke sengijake esikolweni at least sengigayile sengigezile sengiright nangifika esikolweni nabe ngibangiphana esikolwa nje ngibonke imaki belidliwa bebangangiboni kwekuthi kanjani ekhaya bengifike nje ngijabule nangibuyele ekhaya bekwadimile ukuthi ngibuyela kuphi uthi lo munye kube akusiko ukuthi babe wafa ngabe namhlanje lutho kube akusiko ukuthi mina emake wami akashadanga embili ngabe nami namhlanje ngifana nanabaya kube mhlambe mina nami gogo wami yaphila mhlambe ngabe nami wanginaka uthini kulabantu betizathu angicale nje ekuthenini nakushona babe kwangifikela lokho ukuthi ati babe bekayi provider angokonke ngidawushonaphi but in that same instance kwaphinza kwabuya ukuthi impilo iyachubeka nangidimisele ngicala nje ngithi ngisemaswidi ngibuka ukuthi goga kakhona ka-afford so senza ngisemaswidi khona ngidokhona ke esikolweni ngiyofunda and lapho ke nangifika esikolweni ngiyathi sikhona ngifuna ngendeni ngidimisele ekhaya nakukhona libalishi ukhona umbito ulapha edaleni umbito uyakhiwa khona uyakhona kule maspinach sibe khona those are the things lebe nangibuye esikolweni ngidle khona naye ngena futhi ngidle imeshi noma ke nasithi isituthu ngivele bengiphila ngaso nangabe ngiloko lokhona lokho angisitha ngingasho ukuthi uNkulunkulu nje kwangisitha ukuthi lokho ngibona situation ukuthi kanje gogo ngiloko la ngakhona ku-afford at this current moment angithathe khona ngichubeke nako nempilo esikolweni I was excelling regardless of ukuthi ngibuya kuphi ekhaya sometimes even extended family kunema issues lamanenge ekhaya sometimes some people even told me ukuthi I will never become anything in life la khona la khaya ebaleni but that gave me the drive ukuthi I'll keep on keeping on I'll keep on keeping on even nalokuthi ngisebenza ekushaya bo 9 it was sort of like an operation ukuthi ngeke ngikhona ukutatisha but bengidivukela ngabo 2 ekseni ngihlala ngaphandle nelambo la dulu because mina bengihlala khona bekudegesi beyikhona lapha endasi ngifike ngihlala ngaphandle ngitatisha ngifunze so because I wanted to become something in life wasikho noma sashonile 2013 but kwaba yimi ukuthi lo mzala bekafuna ukungibona ngiphumelele let me keep on keeping on keep on pushing yes kude lambo la ukhona khona uyaphuma ngabo 2 uyakunayo indlu ngathi kumbe ababo omncane kumbe abani lena gesi ngalokuthi banana lambu lelikhanyisa ngaphandle uyohlala lapha esitubhini uhlala phansi uthatha kukhanya uyadadisha emakhata ithini lengcondo uyaphila kahle washo njalo labantu uyaphila ingahle la nhloko utawungenwa makhata wena mntwana kuphi konke lokho kunakekelwa ngoba lo umuntu uva ngathi hayi ngingadihluphekisi kuphi lokunakekelwa ukuthi emakhata in kakhulu kade kimi it was the drive makhata ukhona amajazi ekhaya uyagcoka ugcoke kahle uhlala lapha ngaphandle kimi it was more a drive because I wanted to become an engineer that's always been my dream so I knew ukuthi futhi ngangitshela ukuthi for me ukuthi ngiphume kule nhlupheko ukuthi ngifunze ngidimisele and then lokho lengakuthola lapho ngisatha kungibeke somewhere kuze ngiloshintsha lempilo yami so le drive to continue lokho lokunye ngathila nje ukuthi awu nanginelijazi ngikuze le jazz ngidlela lapha khona ijazz laba belikhona so bengifaka lona lelikhulu nalo nangidadisha bengifanga ngazothi ukhona lo mzala ngibanike ukuthi nangifaka le jazz lakhe liyashisa ke lifuthumele vele likhulu ngihlala lapha phasi ngidadisha konke lokunye awu bengingakunaki bengibuke nje lokuthi kufuna ngithole lamama kami esiclassini ngiphasi because embili ngiyangawo yeah sesizaphuma ehlelweni phasi ngicela usengakasho amagama akhe yeah awungiconvincele
ungiconvincele umuntu lothi namhlanje noma mhlambe labamtshela ukuthi angeke abe lutho. Kunemuntu labamtshela ukuthi angeke abe lutho ngoba mhlambe la khaya kibo kunala amapolitiki. Kunemuntu labamtshela ukuthi angeke abe lutho ngoba mhlambe uhlala na stepmother, kunebantwana balakhaya yena yedwa no stepchild, kuthiwa ngeke abe lutho, utshelwa amagama tishantsho kunjanjanyana ngathi makwakho yini lo njanjani, inyalo ngabe uyahlupheka nyalo futhi nawe ngeke ube lutho. Kunebantu labatshelwa amagama la negative baze sebenta liphutha lekwa believe. Angiconvincele loyo muntu loyo ukuthi kuyendeka umuntu lobitwa ngesilima, lobitwa ngethwa uthwele inhloko mahala kunjanjanyana, kuyendeka gibela indiza ngalenye langa eAmerica babe laba bebabona silima bahleli la ngekhaya. Umconvince lo muntu manje ukuthi yathi lento ingendeka. Kwecala engakusho ukuthi I am a living walking testimony of that. Kucala nje lokuthi nje ngila ufuna bone khona ukuthi possible kuyendeka ukuthi uhambe and uhambe basekhona baphila babona futhi kube kude lebangapela nakhona futhi awusikuthi ulwa nabo ngilokuthi nje inkosi ikwendela sokuvulekile iminyango soyahamba and kuyendeka and ngingasho ukuthi kepha kufuna ukuthi ungagive up, kufuna uchubeke uphushe because lokho ngisidile is to stay my cause. Kube ngalalela leyo lokho lebe bakusho ngagive up, ngabe angikhola la ngikhona khona namuhla, ngaba ngafiki futhi la ngifike khona, but kufuna ukuthi base bakhulumile but wena leliphupho lonalo ungavumi balicrash yala nalo vuka lengakusho ukuthi turn the negative energy, let it be your energy that's going to push you forward. It's going to push you to the next level. As they speak the negativity, change it up. Let it be your force towards your direction. Let it be. Ngoba nangabe info kuba ne negative, kuba ne challenge. Lokusho ukuthi great lies ahead. Nangabe kuba nebantu labakhona who are forcing you against that. No, ukuthi kusho ukuthi kunemnotho lempilo la ngiyakhona. Let me press on. Let me push on and continue towards my dream. And if you keep the pace, if you stay the course, you will get what you want, you will succeed, you will receive that which you want. And ku possible uhamba ngendiza wehle nje tindiza wehle ugibele phinze ugibele lenye phinze wehle phinze ugibele lenye uhambe uye ku London phinze nakhona uhlale nebelungu kuma restaurant la kahle phinze ugibele futhi lenye indiza uhambe ku possible phela bo 20 hours solula moyeni solo hamba nje umangala emadoda ngiyandiza ya useve futhi kamnanzi ngathi uthi ku first class yebo kona even though you are not in first class but kuyendeka ku possible emagama akhe egcina phazi sophuma ehlelweni alengakusho ngaba ukuthi stay the course. Lengubonile empilweni yami ukuthi noma kwendeka konke lokwendekile nangabala ngeke sesihambela ehlelweni nangabala ukuthi kwenge kuphi kwecala ngaba ukuthi stay the course, no matter what's against you, but stay the course. If you have a dream and you have a vision, kuna Habakkuk 2:2 ukuthi write down and make the vision clear. If you have something in your heart, thatha liphepha ubhale phasi, let's live even if it tarries, but stay, continue, be patient, because it shall come to pass at an appointed time. Kwakho nje ukuthi stay the course, no matter what is happening. Ngasho ukuthi nangabe une vision hamba kaBakhuk 2 thathe leli verse lelo exactly as it is and stay the course. More than anything, I am a living walking testimony or a miracle because Christ has been with me through it all my life. Kudele ngubonile uNkulunkulu benami kusukela kushone eBaba noma sikhamba gogo uchubeka wabanami. Namhla I'm here and I'm sitting down anyways with Coach Wara. It's because of God. More than anything, it's because of God. And uNkulunkulu nakakunika inhlakanipho akathi just focus. Once you read the word, thatha le live apply empilweni, uapply le live empilweni uphile ngalo. uNkulunkulu uyafuna ukuthi sifunze stimisela akavani nelivila. Now utawuhlala phansi nje uvilaphe utafika khona. Determine yourself and uNkulunkulu will make sure ukuthi lembila uyakhona, there will be great success. Amukelwe divela lijaha lelekhulele emakhayeni kaibhetali libuye America njengaloku likhuluma lithi kuwe lelingakusho
stay the course noma ngabe udalwe ngubani lokuphi kude lokungendeki stay the course iphupho lakho hlala kilo ungakhwesha asethembe ukuthi mbukeli kube kuhle usenathi ehlelweni siyathemba kudaba kuhle nekubukela inhlelo ezilandzelako ingosi ikubusise bye bye